vizija. Dobrodošli u još jedan eksploziv. Evo što ćete uz ostalo večeras gledati. Muzikoterapija. Uz to što pomaže u liječenju depresije, glazba može ublažiti bol i posljedice kemoterapije. Brz način života često uzrokuje manjak energije i loše raspoloženje, pa većina ljudi poseže za antidepresivima. Novije istraživanja pokazuju da glazba povoljno utječe na zdravlje, tako da lijek za bolje raspoloženje više ne morate tražiti u ljekarnama, nego u zvučnicima. Darija Šarec. Imala sam dosta dugo vremena problema sa agrofobijom i pokušavala sam pronaći neki cilj, to jest neki put ka ozdravljenju. I stvarno došla sam na mnoga zatvorena vrata, počevši od klasičnih psihoterapeuta. S ovim se problemom 34-godišnja Magdalena mučila gotovo cijeli svoj život. Razgovor s raznim psiholozima, kaže, nije joj pomogao. No tad je čula da za probleme slične njenima postoji i drugo rješenje – muzikoterapija. U šamanskim selima ste imali nekada davno šamane koji su udarali u tam-tam i to je bila tada muzikoterapija. Zbog čega? Zbog toga jer vam muzika i ritam producira takozvani povećani fokus i više stanje svijesti. I kad ste u tom određenom stanju visokog fokusa, vi ste u trenutnom stanju, vi ste onda prijemčljiviji za sugestiju. Beethoven i Vivaldi pomoći će vam patitelji od depresije, a Mozart se preporuča trudnicama jer, kako kaže istraživanje, popularni Mozart efekt djeluje na još nerođene bebe. U Slovačkoj je već 5 godina praksa da novorođene bebe slušaju klasičare koji na njih djeluju smirujuće. No u muzikoterapiji se koristi i glazba koja nema veze s klasičnom. Ja moram znati otkud je on, gdje živi, kakav mu je bio životni koncept. Njemu Mozart niš ne znači. Njemu znači Vice Vukov, njemu znači Thompson. Dok ovome drugome koji je možda od adolescentnoj krizi, njemu će više značiti Tote Hozn, njemu će više značiti Eminem, on će možda više slušati Hladno pivo i majke uz to. Znači ja ću intervenirati ovdje sa hladnim pivom i majkama. Danas se muzikoterapija prakticira na malo drukčiji način. Iako se psihoterapeuti rijetko bave baš njome, istraživanja pokazuju da je vrlo djelotvorna. Uz to što pomaže liječenju depresije, glazba može ublažiti bol i popratne pojave kemoterapije, a zdravima pomaže da se lakše nose s pritiscima svakodnevice. Kroz muziku se razvijaju se dodatne emocije, znači da bi mi ozdravili trebaju nam jačati te emocije, znači da bi bili čvršći, da bi bili stabilniji i na taj način kroz muziku zapravo, jer muzika nas potiče. Zanimljiv podatak vezan je i uz glumca Gerarda Depardiea. Danas slavni glumac, 60-ih godina bio je tek šutljiv mladić nedostatnog obrazovanja koji je jedva govorio. Već nakon nekoliko seansi muzikoterapije počeo je jasnije govoriti i uskoro se vratio u školu glume. Slično je završila i Magdalenina priča. Nakon nekoliko mjeseci agorafobija je potpuno nestala i danas, kaže, najviše uživa u dugim šetnjama.